برنامه تلویزیونی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکند منظورتان است. السلام علیکم. برنامه پیش از انتخاباتی نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان در یک ملاقات با انتخاب کنندگان در جماعت دهاتی سوجنه از طرف گروه تشویقاتی و ترغیباتی با رهبری رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده شرح و ایضاح داده شد. توجه نمایید به گزارش نخستین برنامه تلویزیونی پیغام. ملاقات گروه تشکیلاتی را جهت شرح و ایضاح برنامه پیش از انتخاباتی نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در جماعت دهاتی سوجنه مراد شکرزاده رئیس کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان گشاد. انتخاب کنندگان محترم، طور شما الکه آگاه هستید در اساس قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سنه 6 آگوست سال 2020 اجلاس یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده سنه 11 اکتبر سال 2020 را روز انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین نمود. طور شما آگاه هستید حالا موافق طلبات کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در 7 سال یک مرتبه انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد. طور خودی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ابراز می دارند انتخابات باید به طور دموکراتیک، آزاد، شفاف و با اشتراک شهروندان زیاد برگزار گردد. خوشبختانه جمهوری تاجیکستان درباره گذراندن معرکه مهم سیاسی انتخابات تجربه خوب دارد و اینجا نسل کلانسال خودشان خوب میدانند که در جمهوری عزیز ما روز انتخابات به یک معرکه مهم سیاسی و همچون یک روز عید مردم با خاطر جمع آسوده با участкه‌های انتخابات آمده با نامزدهای ارزنده خودشان آواز میدهند. پس از تعیین گردیدن روز انتخابات در اساس طلبات قانونی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حزب‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان انجمن‌های خودشان را دایر نموده در عین زمان از حساب 5 حزب‌های سیاسی عملکننده جمهوری تاجیکستان 5 نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است. از آن جمله در انجمن فدراسیون اتفاقهای کسبی مستقل جمهوری تاجیکستان، اتفاق جوانان تاجیکستان و سنه 3 سپتامبر سال 2020 انجمن 14 حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برگزار گردیده نامزدی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود. در برآمده نماینده مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان علی نظر اشرف بندهای علاهیده برنامه پیش از انتخاباتی راهبری معظم کشور محترم امام رحمان با دلیل‌ها شرح و ایضاح داده شد. برنامه پیش از انتخاباتی نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای سالهای 2021 2027 نام گرفته است برای رشد استوار اقتصادی و زندگی شایسته مردم. البته برای رشد استوار اقتصادی و زندگی شایسته نام گرفتن برنامه پیش از انتخاباتی محترم امام علی رحمان مقصدناک و آگاهانه همچنین در اساس تحلیل‌های واقعی و علمی صورت گرفته است و مقصد از چنین نامگذاری برنامه این پیش از همه تحکیم و رشد نمودن اقتصاد ملی تاجیکستان و مردم باز هم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم را تشکیل می‌دهند. در اول قید کردن می‌خواهم که جمهوری تاجیکستان در طول این سالهای استقلالی و
ва дар муддати 7 соли гузашта ки бо роҳбарии асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи мамлакат як қатор дастовардҳои бузургро ба даст овард ва Тоҷикистон муҳимтарин масъалаҳои давлату давлатдории худро ҳал намуд. суханрони аъзои дигари гурӯҳи ташвиқотӣ декани факултети тарихи донишкадии омӯзгоҳи Tojikiston дар шаҳри Панҷакен Салоҳиддин Исроилов низ интихобкунандагонро бовар кунонид ки барномаи пеш аз интихоботии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон воқеан ҳам ба дарди мардум мехӯрад ва он ояндаи дурахшони Тоҷикистонро таъмин месозад. соли 1996 мамлакат бо вуҷуде ки дар Тоҷикистон даргириҳо мерафт, амалиётҳои ҷангӣ мерафтанд, бояд ки бо намояндаҳои мухолифин гуфтушунид дар ҳудуди Афғонистон баргузор мешуд. вақте ки ба Афғонистон рафтан лозим буд, ба пешвои миллат гуфтанд ки шумо наравед, дар онҷо шумо ба қатл мерасонанд. ва ҷаноби олӣ ба ҳамаи он таҳдидҳое ки гуфтанд ваъда карданд ки ман ҳатман бояд рафта бо намояндаҳои мухолиф. ин аввалин қадам, аввалин гуфтушунид дар сатҳи олӣ буд. летон аҳам бо талошу ҷонбозиҳои пешвои миллат мо тавонистем ки соли 1997 27 июн ба созишномаи суд ва истиқрори миллӣ имзо гузарем ва летон тӯли чанд соли охир аст ки мо дар фазои озод, ором, тинч зиндагӣ дорем. агар ҳамин ҷонбозиҳои пешвои миллат намешуд, имрӯз мо ба ҳамин рӯзҳои нек омода намерасидем. ҳаргиз ҳамин рӯзҳои вазнин, рӯзҳои душворе ки ба сари миллату давлати мо омодагӣ буд, он рӯзҳоро фаромӯш кардан дар кор нест. албатта мо хеле хурсанд, хеле хушбахт ҳастем ки дар як чунин давлати тинҷу ором ва озод зиндагӣ дорем. имрӯз бинетон ҳама ҷо серии пурӣ аст. дар мулоқот баъзе аз сокинони ҷамоати Деҳоти Соҷина бо ҷонибдорӣ аз номзади арзанда Эмомалӣ Раҳмон сухан гуфта ба гурӯҳи ташвиқотӣ барои ташриф ва баромади пурмуҳтаво изҳори сипос намуданд. ассалому алайкум ҳозирини гиромӣ, ман сараввал меҳмонони олиқадрро хушомадид мегӯям. мо тарафдорони ҳизби халқи демократии Тоҷикистон мебошем. мо овози худро рӯзи интихобот бо пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон якдилона медиҳем, чунки он кас хизмати шоям дорад. البته این خدمتی که جناب عالی کردن به مردم تاجیکستان اولا صلح است و تنجی آرامی و دموکراسی و آزاد و آباد دولت مسجدها همه شده هر یک کس به دین خودش آزاد است. البته ما آینده 12 اکتبر آواز خود را ما این پیشوای ملت انشاءالله با خط میدهیم. мулоқотро бо сокинони ҷамоати Деҳоти Соҷина раиси комишаи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен узи Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода ҷамъбаст кард. ғолибони даври дуюми озмуни фурӯғи субҳи доноии китобаст аз шаҳри Панҷакен дар даври вилоятии озмун иштирок намуда бо сарбаландӣ ва таъссуротҳои нек баргаштанд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. китобхонӣ ба доноӣ бурда мерасонад. боиси ифтихор аст ки ғолибони даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноии китоб аст аз шаҳри Панҷакен дар даври вилоятии озмун ки аз 23 то 25 сентябри соли равон дар мактаби президентӣ барои хонандагони болоиқати шаҳри Бӯстон гузаронида шуд, иштирок карда маҳорату истеъдоди худро нишон доданд. дар ин озмун аз байни 388 нафар довталаб аз рӯи 5 номинатсия 39 нафар ғолиб дониста шуданд. аз шаҳру деҳоти Панҷакен дар номинатсияи якуми озмун хондан ва аз ёд кардани осори адибони классики тоҷик ҷойи аввалро хонандаи синфи 8 муассиси таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 Нор ва Рухшона аз рӯи ҳамин номинатсия байни омӯзгорон ва намояндагони касбу кори гуногун
ҷойи ифтихориро омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 деҳаи марғедари ҷамоати деҳоти рӯйдакӣ раҳмонова дилафзон, дар номинатсияи дуюм хондан ва зиёд кардани осори адибони муосири тоҷик байни хонандагони муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ ҷойи аввалро хонандаи синфи 7 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 Норуф Соҳибҷон, ҷойи сеюмро хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 Наҷмиддинова Гулҷаҳон. Дар номинатсияи хондан ва зиёд кардани осори адибони ҷаҳон байни хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷойи аввалро хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 деҳаи Сор ҷамоати деҳоти Моғиён Насриддинова Раъно. Дар номинатсияи шоирӣ ҷойи аввалро корманди нашрияи Зарафшон Назирова Мафтуна соҳиб шуданд. Насриддинова Раъно барандаи шоҳҷоизаи даври вилоятии Озмун гардид. ғолибон бо диплом ва маблағҳои пулӣ сарфароз гардонида шуда ба даври ҷумҳуриявии Озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ки моҳи декабри соли равон баргузор мегардад рохат гирифтанд. таъссуротҳои худро ғолиби Озмун дар номинатсияи шоирӣ корманди нашрияи Зарафшон Назирова Мафтуна иброз кард. خیلی خرسند و قناعتمند از آنم که نتیجه آموزش و نتیجه تلاش های ما از دوره‌های اول تا امروز حاصل به بار آورد. ما 8 نفر می‌خواستیم برای اشغال جای‌های نمایان تلاش وردیم، هرچند که اشتراکچیان خیلی زیاد بودند، اما در بین انتخاب استادان روی همین 8 نفر بود و شکر که با دعای دوستان، با راهنمایی‌های استادان و با محبت‌های آنهایی که ما را میشناسند و برایمان دعای خیر دادند در این دوره غالبیت را سزاوار گردیدیم و کوشش میکنیم که تا دوره جمهوریوی از این غالبیت ها فارغ بال نشده بلکه زحمت و تلاشمان را بیشتر گردانیم تا در دور جمهوریوی آبروی خیش، آبروی پنجکент باستانی، آبروی ولایت سوغد بالا برداریم. барои ғолиб гардидан дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ғолибони озмун хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳот дастгириву роҳнамоиҳои китобдорони китобхонаи марказии шаҳри панҷакентро махсус қайд намуданд. мудири китобхонаи марказии Мавлуда Яҳьёева аз ин дастоварди аъзоёни фаъоли китобхона ифтихорманд гардида хушнудии худро изҳор намуд. боиси ифтихор ва сарфарозист ки ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст дар даври вилоятии озмуни мазкур ғолибият ба даст оварданд. ин исботи он аст ки набераҳои диёри рӯйдакӣ баҳри суханвару сухандон шудан мекӯшанд ва ҳисси ифтихори милливу худогоҳии хешро таҳким мебахшанд. ғолиб шудан қадрдонӣ кардани аъзоёни фаъоли китобхона аз ҷумла Норуф Соҳибҷон, Норва Рухшона, Насриддинова Раъно, Наҷмиддинова Гулҷон ва Назирова Мафтуна боиси шарафмандии мост. ҷолиби қайд аст ки ин ғолибони даври вилоятии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. аъзоёни фаъоли китобхона филиалҳои шаҳру деҳот ва китобхонаи марказӣ буда ҳамеша бо китобхона ҳамкорӣ менамуданд. боиси таассуф аст ки иштирокчиёни озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст аз номинатсияи хондан ва зиёд кардани адабиёти бачагона аз шаҳри панҷакент ғолибият ба даст наоварданд ва аз он 6 нафаре ки дар ин озмун ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд, ғайр аз инҳо бо 2 нафар барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. Раҳмонова Дилафзун ва Ҳусейнзода Исмоилҷон рохат гирифтанд. дар ҳақиқат гузарондани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст диққати тамоми қишри ҷомеаро ба китобхонӣ ҷалб намуда барои дарёфти китобхонони беҳтарин истеъдодҳои ҷавон мусоидат намуд. гузориши Фирӯза Одилзода ва Хайём Ҷӯраев. барномаро идома медиҳем.
мулоқоти нозири Калон оид ба муқовимат бо коррупсия шӯъбаи минтақавӣ раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Зарафшони вилояти Суғд Манучер Соҳибназарзода бо кормандони комиссариатҳои ҳарбии ноҳияи Кӯҳистони Масчоҳ, Айнӣ ва шаҳри Панҷакент дар арафаи оғози даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи артиши миллӣ баргузор гардид. Таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкасбони мо. Манушер Соҳибназарзода, нозири Калон оид ба муқовимат бо коррупсияи шӯъбаи минтақавии раёсати агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшони вилояти Суғд дар ибтидои мулоқот бо масъулони комиссариатҳои ҳарбии ноҳияи Кӯҳистони Масчоҳ, Айнӣ ва шаҳри Панҷакент ҳадафи мулоқотро шарҳ дода аз ҷумла афзуд. мақсад аз таҳия намудаи нақшаи ҳамкорӣ аз чӣ иборат аст ба саҳми комиссариатҳои ҳарбӣ расонидани сабабу шароитҳое ки ба судир кардани ҷиноятҳои коррупсиони оламразон иборат аст. дӯстони азиз, вохӯрии мо барои шумо ин маротиби аввал нест. мо ҳар як се моҳа шумо медонед ки бо шумо пайваста вохӯр анҷом медиҳем. мақсади вохӯрии мо ба саҳми шумо расонидани тамоми падидаҳои иҷтимоие ки барои судир кардани ҷиноятҳои коррупсиони оламразон иборат аст. дӯстони азиз, медонед ки аз соли 2006 вақте ки парламенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи маҷлиси олӣ конвенсияи созмони милали муттаҳид ба зидди мубориза ба зидди ҷиноятҳои коррупсиониро ратификатсия кард, яъне ба тасдиқ расонид, аз ҳамон сол яке аз ӯҳдадорҳои байналмилалие ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи созмони милали муттаҳид гирифт, ин ратификатсия кардани низоми санадҳои байналмилалӣ дар сатҳи қонундории миллӣ буд. ва аз ин нуқтаи назар бо мақсади он ки пешвои муаззами миллат дар паёми навбати худ соли 2006 қайд карданд ки бо мақсади он ки имрӯз дар қатори дигар ҷиноятҳое ки аҳамияти байналмилалӣ доранд, хатари таҳдиди амнияти давлата доранд, аз қабили ҷиноятҳои трансмиллӣ, ҷиноятҳое ки ба гардиши ғайрқонунӣ маводи мухаддир вобаста ҳастанд, ҷиноятҳои коррупсионӣ низ имрӯз дар қатори ҷиноятҳое ки хусусияти байналмилалӣ доранд ва амнияти давлат таҳдид мекунанд ворид шуд. дар идомаи суханронӣ Манучер Соҳибназарзода аз хусуси ҷиноятҳои коррупсионӣ дар водии Зарафшон андеша баён намуда чунин таъкид намуд. ба орати январи соли 2020 дар умуман дар водии Зарафшон танҳо дар Зарафшонда шаҳри Панҷакент 52 ҷинояти хусусияти коррупсиониро содир шудааст. боиси таассуф аст ки гуфт дар идомаи суханронӣ Манучер Соҳибназарзода баъзе аз хизматчиёни давлатӣ ваколатҳои хешро дуруст дарк накардаву маҳз ба ҳамин иллат даст ба ҷиноят мезананд. ҳамаи аксарияти инҳо болои баромадан аз ҳадди ваколати мансабӣ. мо ҳамон вохӯри пешавам бароятон боша гуфта будем ки аксарияти ҷиноятҳое ки содир мешаванд болои дуруст дарк накардани фаъолияти хизматӣ аст. мисол комиссарияти ҳарбӣ мисол кор мекунанд, ки масалан дар системаи ҳукумат кор мекунанд, масалан кормандони ҷамоат ҳастанд, ҳамин ваколатҳои мансабишона дуруст дарк намекунанд. сардори шӯъба ҳастанд, муовин ҳастанд, нозир ҳастанд, дигар вазифаҳое ки хизмат назир ҳастанд. бовар кунед вақте даъват мекунед байонотшонро мегирӣ, мегӯ вазифаҳои хизматиро доред, вазифаҳои хизматишонро дарк намекунанд. ҳамин дарк накардани вазифаҳои хизматӣ боис мешавад ки аз доираи ваколати мансабӣ берун буред. ҳар як дастурамали хизматӣ дар шумо медонед ки тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ тамоми роҳбарони воҳидҳои сохторӣ вазифадор мегиранд ки дар низоми ҳокимияти иҷроия, қонунгузорӣ ва судӣ умуман сарфи назар аз шакли ташкилии ҳуқуқии мақомоти давлатӣ бояд ки низомнома таздиқ кунад, дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатиро пешбинӣ кунад. мулоқоти Манучер Соҳибназарзода мақсаднок ва саривақтист, зеро дар сатҳи баланд гузарондани маъракаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи артиши миллӣ роҳ надодан ба амалҳои коррупсионӣ дар ин давра аз муҳимтарин вазифаи масъулони комиссариатҳои ҳарбӣ ба ҳисоб мераванд. нақша чорабиниҳо дар бораи омодагӣ барои гузарондани барояхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили соли 2020 аз тарафи раёсати агентии омори шаҳри Панҷакент амалӣ мешаванд. тафсилоти бештар дар гузориши дигари барномаи мо.
کارهای ترغیباتی تشویقاتی جهت گذراندن برای خودگیری اهالی و فوند منزل سال 2020 از طرف اجنسی آمار شهر پنجکن در سطح بلند به راه مانده شده است. با سپارش دیرکتور اجنسی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با دستگیری سرایست اجنسی آمار ولایت در شهر پنجکن مشورت آموزشی دستوردهی گذرانده شد. در مشورت به حسابچیان عاید به تشکیل کار و ترتیب گذراندن برای خودگیری اهالی و فوند منزل دستور داده شد. من کنجای و دادرای شریفم مدیر شعبه برای خودگیری اهالی ریاست آمار شهر پنجکن. در امروز سمینار ما اشتراک دارند مدیران شعبه های شهر پنجکن. همه شما میدانید که در مقیاس جمهوری برای خودگیری اهالی و فوند منزل گذشته ایستاده و از تلویزیون همانطور میدانید که ما سیر سمینار آموزش برای مدیران شعبه های جماعت های دهات گذرانیده. همچنین با دستور دهنده نظارتچیان. امروز در این زال جمع بودند فقط حسابچیانی که در مقیاس شهر کار میکنند. 60 نفر. همه شمایان در اساس نقشه تشکیلی گذراندن برای خودگیری اهالی و فوند منزل که با امضای رئیس شهر تصدیق شده است همانطور به کار جلب کرده شدگیتون و در اینجا 60 نفر حسابچیان در مقیاس شهر در محله ها تقسیم کرده شدند. برای گذراندن این معرکه سیاسی در شهر و دهات پنجکن 710 نفر حسابچیان در اساس قرار رئیس شهر سفربر کرده شدند. حسابچیان در مهلت 24 روز وظیفه‌های در نزدشان گذاشته شده را به سامان می‌رسانند. رویخطها و ورقه‌های برای خودگیری از طرف حسابچیان با راه پرسش اهالی به طلب کردن پیشنهاد یگان نمود حجت تصدیق کننده درستی جواب‌ها پر کرده می‌شوند. پهن کردن معلومات‌های قبول کرده من است. اتوریزاسیون شما میکنید برای خودگیری اهالی و فوند منزلی 2020 میبره. منطقه ولایت سوق داری برای میکنیم شهر پنجکن. اینجا ولایت سوق شهرش میبره. پنجکن تا دیگر میکنیم انتخاب میکنیم جماعت. اگه جماعت باشه دیگه جماعت تا دیگر میکنیم نام شد علی شهر تو پونسی شهر دیگر میکنیم. این مثال جماعت ها. این مثال جماعتی که در شهر پنجکن ترای منصوب همون در اینجا وارد کرده شده است. رمزی فرم اگر رقمی در باشه رقمی در می‌نویسید. مثال رقمی آبیزات نه دوران باشه. رقمی کجا هستن؟ یک تا رقم می‌برد بهتون خودتون اصلا نمیشه. رقمی ها. رقمی فونی گوگوی به ما ها. اینو کوارتیره نون مسا. حسابچیان صاحب شهادتنامه کارمندی برای خودگیری اهالی و فوند منزل سال 2020 می‌گردند. آنها حجت‌های ضروری برای خودگیری را از دستور دهنده نظارتچیان دسترس می‌نمایند. من عزیز مراد و میژگانه بسیار خرسند هستم که در امسال برای خودگیری اهالی و فوند منزلی جمهوری تاجیکستان در سال 2020 همچون حسابچی سهم خود را میگذارم. امروز سمیناری ما بسیار در سطح بلند گذشته ایستاده است و من منت از دستوردهندگان امروز سمینار. دستوردهندگان و ما حسابچی ها طرز درست گذرانیدنی برای خودگیری را آموزنده ایستادند. من واحد و نیلوفر هستم از محله قاقوری. من همچون حسابچی از امروز مشورت بسیار چیزها را آموختم و تشکر خود را به تشکیل کنندگان این سمینار میرسانم و برای در سطح بلند گذراندن این معرکه سیاسی سهم خود را میگذارم. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 30 سپتامبر سال 2018 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد در جمهوریمان معرکه مهم سیاسی برای خودگیری اهالی و فوند منزل سال 2020 گذرانده می شود. سال جاری برای خودگیری اهالی با 3 اصول یعنی پر کردن ورقه های برای خودگیری با استفاده از سامانه اینترنتی، استفاده از پلانشت در شهر و با اصول عنعنوی پر کردن سوالنامه ها در ورقه ها در جماعت های دهات صورت می گیرد. در این معرکه سیاسی همه ساکنان جمهوری تاجیکستان، شهروندان خارجی و نفران بی‌تبعه که در زمان برگزاری برای خودگیری اهالی در تاجیکستان موقتا زندگی می کنند، شهروندان جمهوری تاجیکستان که وقتینچه جمهوری را ترک کردند اشتراک می کنند.
аз тарафи раисати агентии умури шаҳри Панҷакен ҷиҳати хуб гузарондани ин маъракаи сиёсӣ аз тарафи раисати агентии умури шаҳри Панҷакен харитаи шаҳру деҳот ва нақшаи схематикии шаҳри Панҷакен омода гардидааст. ҳамчунин дастурдиҳанда назоратчиён ҳисобчиён аз вазифаи ҷамъиятии худ дар қитъаи ба ҳисобгирӣ огоҳ гардонида шудаанд. гузарондани барояхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил барои таҳияи дурнамоҳои давлатӣ, омӯзиши ҳайати аҳолӣ ва гирифтани маълумотҳои аниқ доир ба аҳолӣ хеле муҳим мебошад. гузориши Фирӯза Одилзода, Хайём Ҷӯраев. тамошобини гиромӣ, ҳоло бошад ба як хабари варзишӣ таваҷҷӯҳ намоед. дастаи футболбозони Зарафшони Шаҳрамон дар давраи таътил байни бозиҳои лигаи дуюми мамлакат имконият пайдо намуда дар чемпионати вилоят барои соҳиб шудан ба ҷоми раиси вилояти суғд ширкат варзид ва дидори нахустини худро дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд бо дастаи Бӯстони шаҳраки суғдиён гузаронид. бозӣ аз дақиқаҳои аввал пуршиддат оғоз ёфта, панҷакентиён чанд ҳуҷуми бобароро сарфи назар аз он ки меҳмон буданд анҷом доданд ва ҳанӯз дар дақиқаи 9-уми қисми аввали бозӣ ҳисобро кушоданд. тӯбро бозигари беҳтарини даста Хайём Усмонов ба нишон расонид. дақиқаҳои 20 ва 35-уми қисми аввали бозӣ низ барои футболбозони дастаи Зарафшон бобарор буд. футболбозон Нурмуҳаммадбегов ва Нурулло Шарифзода аз хатои футболбозони дастаи Бӯстон истифода бурда тӯбҳоро вориди дарвоза намуданд. чунин ранг гирифтани бозӣ албатта футболбозони дастаи Бӯстонро ба ташвиш овард ва онҳо чанд лаҳзаи мусоиди голзаниро истифода бурда ба дарвозаи Зарафшон ду тӯби ҷавобӣ заданд. дар дақиқаи 93-уми бозӣ вақте ки довар дақиқаҳои иловагӣ таъин кард, футболбози Зарафшон Суҳайл Тухтаев тӯби чорумро вориди дарвозаи Бӯстон намуд ва ин бозии шавқовар бо ҳисоби 4-2 ба фоидаи панҷакентиён анҷом ёфт. боиси хушнудӣ буд ки бозингари Зарафшон Неъматҷон Отабоев бозингари беҳтарин дониста шуд. дастаи Зарафшон бозии навбатии худро барои соҳиб шудан ба ҷоми раиси вилояти суғд санаи 29 сентябр бо футболбозони мактаби махсуси футболи шаҳри Канибодом гузаронида дар сурати пирӯзӣ ба финал мебарояд. ёдовар мешавем ки дар ин мусобиқа 8 даста аз вилояти суғд ширкат меварзанд. дар ин бора ба бахши пайғоми телевизиони Симо мураббиёни дастаи Зарафшон Ҷамшед Бурҳонов ва Камолиддин Ҷӯрабоев хабар доданд. тамошобини гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо танзиятиву некномиро хоҳонем. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.